Maupay nga aga hay yung tanan. Anaton mga tema parahan aton pag-andamhan kapatronanan aton mahal nga iroy. Labinaan mahal nga Birhen han Santos nga Rosario. Nagimang rawhan pag-ampo han amay namon. Igin pahanumdum ha aton nga iton amay namon bag-o nga paagi o usa nga programa di dahiton aton kinabuhi. Pero actually kon aton pamamalandungon halarom pag-ampo nga amay namon nagahatag ini ha aton oportunidad pagkilala han aton mga kalugaringon ha atubangan han Ginoo. So we are given the opportunity to reset our outlook of who we are before our God. Pagkilala iton aton kalugaringon nga ni kaduha oportunidad pagkilala hini nga Dios iton aton kinabuhi. Siyahan opportunity to reset our outlook iton aton kalugaringon ha atubangan ng Ginoo. Igin papahanumdum ha aton nga di da palatsyahan nga mga pulong pagsiring pala nga amay namon igin papahanumdum ha aton nga kita mga anak han Dios. Yan ang adlaw piyesta hiton aton mga guardian angels. Siring ko ngani an una nga aton labot in the name of the Father nga aton nahibaruan, an siyahan nga aton nahibaruan nga mga pag-ampo amo an angel of God. Iton anghel tikang hiton word nga angelos karog signon messenger of God, mga sugo han Dios. Papahanumdum kita nga diri la kita ngani mga anghel han Dios. We are not just simply messengers of God, but we are sons and daughters of God. Mga anak kita han Dios. Aada kita sakop usahan pamilya han Dios. Sanglit kon anot failure iton iba, failure ito nato. Kung ano iton success iton iba, success ito naton nga tanan. Kung ano kasakitan iton iba nga tao, kasakitan naton. Kalipayan iti mga tao, kalipayan naton. Tungod kay aada kita hinuusa nga pamilya han Dios, mga anak kita han Dios. Iton pag-ampo nga may namon, saring ko padiri la ini nagpapahanumdum kun hino kita. Kundi iton pag-ampo nga may namon, nagpapahanumdum daman ha aton kun hino ini nga Dios iton aton kinabuhi. Di na pala iton pulong nga amay namon. Amay namon. Nagpanumdum ha aton nga ang Ginoo alagid-agid usa nga amay di dahiton pamilya. Ano't amay di dahiton pamilya. Iton aton mga kag-anak di dahiton konteksto iton pamilya siyahan amo hera ang nagtutdo ha aton pag-ampo. Nahabaro kita pag-ampo, pinaagihan naton mga kag-anak. Nahabaro kita pagsimba, tungod kay mga guti pa kita gindadara kita nga simbahan han aton mga kag-anak. Siring ko gidadako ini nga challenge sa aton yan nga panahon. Diri la tama nga dadon naton na naton kalugaringon nga simbahan, nga diri naton madaraan aton mga anak, aton pamilya nga niya simbahan. Siring kuhan una makalilipay adto an panining ba kay pamilya upod an mga anak. Yan na kag-anak nala madanay usa nala ngani iton kag-anak. Diri na na singba kumo pamilya. Ang nagtutuhan pag-ampo amo anaton mga kag-anak. Makikita naton ini di dahiton kinabuhi ni Kristo. Si Kristo mismo nagtuddohan pag-ampo nga dahan iya mga tinunan. Ngani ini nga amay namon, hiya mismo ang nagtuddo nga dahan mga sumurunod niya. So iton Ginoo siring pa alagid-agid hinusa nga amay di iton pamilya. Ikaduha,
Iton amay di dahiton pamilya in usa nga provider. Karag singon nagpupuno hanaton panginahanglan. Nahatag nga nagpupuno hanaton mga panginahanglan. Makikita naton ini di dahiton aton kinabuhi nga kung wara nga ni Ginoo, kung harayo kita ang Ginoo, para parunda kulang ito naton kinabuhi. Sa tawag Jesus, pag ilang panahon, ito na ako nagpapadi. Anak ko nakikita dito sa sulat bay. Kasi di na pala itong altar. Makikita mo dito itong pamilya, itong panimalay. Kung hain itong altar, kung makita kahit altar nga ginpapangadian, may na naman mga altar nga di rin ginpapangadian. Pero kadamaan nga mga balayan ang panahon, waray na altar. Sanglit sa rin ko bisa yan ang panahon, nag-blessing nga ni akong mga bablay nga dagko. Naguhumili na ako pag nag-blessing ako. Nandito na akong homily house blessing. Ginpapahanumdum ko good permit pamilya. Ginpagbutang in altar di dahiton balay. Kasi siring ko, hapanahon nga nanginginahanglan kita han Dios. Nadaraon kita nga dahan altar han aton panimalay. Hapanahon nga diri kita nakakakanin singbahan, nakain kita. Nadaraon kita nga tut altar iton aton panimalay. Imagine ka kung waray nimo altar, makain ka man. Hain ka man madaraon kung may damo kinahanglan nga Tuhan Dios. Pwede gad gani gintudloan kita naton katikismo nga God is everywhere. Pero ito na mga tawo pa man kita dit konteksto aton pagtuo. May good naton dadaraonon nga altar nga magpahanumdum ha aton han aton Ginoo. So makita naton nga itong Ginoo is our provider. Siring panganin nila, our God is a great provider. Diri lang yan nagpro-provide han aton material nga panginahanglan. Ang Ginoo nagpro-provide gihapon na aton hinkusog di dahiton aton kinabuhi. Sanglit di dahiton pamilya, kung may naman aton kusog di dahiton pamilya, wala iba kundi aton mga kag-anak. Itkusog it mga anak, itkusog iton pamilya aadahit kag-anak. Sanglit amo nga nito nga ginsisid nga ayaw pagpakitan imo kaluyahan na atubangan iton imo mga anak. Kaya ikaw ginkukuhaan it kusog iton imo pamilya. Pananglitan mag-aaway nga ni iton kag-anak, diri napakitat mga anak. Kung nag-uuraw iton kag-anak, tungod iton mga pagsakripisyo, kakurian, paniguro para at pamilya, diri ginpapakitat mga anak. Kaya kitaon nga nit mga anak, nga maluyat kag-anak, luya na nga tanan itbukos nga pamilya. So itong kag-anak dapat bisan pa kita itong ano ka maluya o inaabat naton nga maluya itong aton kinabuhi. Diri naton dapat ipakita nga naton mga anak. Kay kita itong ginkukuhaan, itkusog itong pamilya, itong aton mga anak, din itong aton pamilya. Amot usa nga amay. Itong Diyos, He is a provider, a great provider, not only for our needs, but He provides us for our strength. Ang mga panahon nga maluya itong aton kinabuhi, ang panahon nga nanginginahanglan kita haiya, nadaraon kita nga Tuhan Diyos. Amo ito nga importante itong altar din itong pamilya. Dirila itong Diyos na provide in strength. God also provide inspiration. Diin kita panhibaruhin mag-upay nga mga butang. Diin kita panhibaruhin mga Diyos nun, o diin kita panibaruhin mag-upay nga batasan ng aton kinabuhi. Didahan aton pamilya, didahan aton mga kag-anak. Amo nga ni nga, diri na uyon, kung iton aton nga ho, mga kag-anak, amot nagtututut, diri tama nga butang didahan aton kinabuhi. Diri na uyon, kung iton usa nga kag-anak, nagtututut nga ho, diri maupay nga daton iya anak.
Kasi siring ko pa in pamilya direct ang isyon. Sanglit din hiton akon eksperyensya pananglitan na social media, makabibido madanay isad nga makimamabasa ka nga may da mga kag-anak nga nagpapakaraot iti iya nga ho kalugaringon membro ti iya pamilya. Kag-anak nga nagpapakaraot mismo ti iya anak on social media. Or the other way around, mga anak nga nagpapakaraot nga ira kag-anak nila iton social media. Kasi rin ko dapat iton kag-anak waray gud iba nga hingiyap kundi parat kaupayan iton pamilya. Kasi hiyat inspirasyon di dahiton pamilya. So amo ini mga kabuktuan iton Ginoo. God does not only provide for our needs, God does not only provide for strength in our life, God also provide inspiration di dahiton aton kinabuhi. Siring pawalang masamang tinapay ang Dios di dahiton aton kinabuhi. Waray gud maraot nga intensyon iton Ginoo para ha aton. Nga ni katulong nga karoy ko ipanumdum iton pag-ampot amay namon nagpahanumdum ha aton na naton maupay nga relasyon nga ton Ginoo. Iton aton tema yan nakasentro di dahiton tagan mo kami niyan. Iton part nga tagan mo kami niyan ang pagkaon namon adlaw-adlaw. Nanumdum ako usa ka sharing usa ko nga bugto nga padi nga nuray ko ni nga limti na i-share ko iyo nasiring iya nga han mga good tip pa kuno hera an ira routine han ira kinabuhi mamamahaw katapos pamahaw makadto hiton ira tatay mabless tatagan hira hambalon makadto eskwelahan amot an ira routine Lunes kaman pamahaw makadto kaniya tatay mabless tatagan himbalon makadto eskwelahan Martes pareho gihapon tubtub nga tong kabiyernes. There was a time nga siring niya nga karuyag na niya tigdaon na lang niya aaruon kaniya tatay. Diri na niya adlaw-adlaw makadto pag-bless maaron adlaw-adlaw nga balon. Karug niya nga lamsam na ang kananos ka semana na 5 days para diri-diritso. Kung mapapalit niya karuyag daradakot iya kwarta pero waray maruyag kanira tatay kay karuyag na nira tatay nga kada adlaw gudla mapakadto hira iya base mag-bless base anti ira tatay humatagin balon adlaw-adlaw antis kumadto eskwelahan dito naton pag-ampot amay namon mapapansin niyo nga ang gintudto ni Kristo waray siring dida nga tagan mo kami niyan hin pagkaon namon kanan bukos na nam nga kinabuhi waray siring dida. O waray siring niya nga, tagan mo kami niyan hin amon pagkaon, para niya na ang uskatuig, or uskabulan, labi na kayo magpapatron. Waray siring. Nasiring ang Ginoo, tagan mo kami niyan hin pagkaon namon adlaw-adlaw. Karuyag sigmon, adlaw-adlaw, permi kita nga magbibinalik-balik nga dahiya. Kay nakadepende itong aton kinabuhi haiya. Hiyaan mag-provide ha aton. So, ang importante ang relasyon. So, yan na maintindihan natin kung kay ano nga, every now and then, manghangadi kita permi nga doon Ginoo. Every now and then, madangop kita permi haiya. Tungod kay amo ini itong laranghan Ginoo. Kay karuyag han Ginoo, nga adlaw-adlaw, permi-permi, madaraon kita nga haiya. So again, katapusan, iton pinaka-importante gin panumdum kita amay namon, han ka-importante, han regular nga relasyon naton nga Tuhan Ginoo. Diri la kay nasulod kita singbahan kun may naton kinahanglan. Nasulod kita singbahan kun mga importante nga okasyon iton aton kinabuhi. Nasulod kita singbahan depende aton mood. Kundi adlaw-adlaw madaraon kita haiya tungod kahiyaan aton Dios sa aton kinabuhi. So yan na mga kabuktuan, siring ko babalikon ko ini nga aton tema nagpanumdum ha aton nga iton ang pag-ampo nga may namon nagpanumdum ha aton nga kitain mga anak han Dios.
Diri la kita mga messengers. We are sons and daughters of God. Usa kita ka pamilya nga nagpanumdum ha aton kun hino ini nga Dios iton aton kinabuhi. Nga iton aton Dios in usa nga Dios nga nagtudto aton in pag-ampo, nag-provide ha aton panginahanglan, nag-provide ha aton han aton strength, nag-provide ha aton inspirasyon. Nga usa nga Dios nga namumulat permi iton aton permi nga pagdadangog nga dahayiya.